Astagfirullahaladzim. Tuh, enak aku mau motor, wah males sih. Astagfirullah. Ada sini kok na air lala si Pak Dua. Baru ketong. Ay, boto sir na air lala ro. Lo ako itu nung boto Do si pengajari ro. Ya mare tadi membantu lagi Boto to ngenira na air lala nge. Di na cocok. Do ni kami pengajari. Ah. asik. Mau petas dulu tuh Pak Ustaz sih. Boto ni anaknya si Pak Dua. Pak Imam, cucu ini Iya Pak Ustaz nanti dulu nih. Mana juga boleh di kue. ya belum mengimani Pak Imam. Yo. Lo sirap balik kak. Aku mau berseliwan awak selingkuh kok makada. Boto na iya. Apa ini ke sini boto. Apa pesan materi rota makadang. Ulat bira padi bola banget daripada Pak Boto Hari si betul dari Pak Ustaz. Ada lebih daripada bola pamit daripada Pak Boto Iya Pak Ustaz hari sih. Kalau komisani panya sesak bawang nala. Gue bawang si bawang ulewenge. Nupa buto yang gitu sebeli nala. Ya, cocok. Makanan apa Imam deh? Jadi lebih daripada bola pamit daripada Pak Boto Ini aku lepas man. Kuha boto nalamanan. Na cawan rena di. Namu to ni pada bulu tan rena orang peramu. Tetap malamanan pakai boto dan kami sedepu. Apa sih ni boto lesun no. Betul pada. Kemarin nih, boleh kali itu. Pergi. Ngira lagi. Ya lo nang. Main lesun ni. Iya bang. Aja kan juga boto yang mandi. Ya. Jilo Pak Iman. Agak sih. Ada aku. Demi lo boto sepeda Ada sadar aku Pak Iman. ada lagi kita lagi.